Welcome, welcome, welcome. I'd like to say hello to all of you, brothers and sisters, dad, mom, uh, and I would like to greet you in the name uh, of our Lord Jesus Christ, the one and only name, the precious and the sweetest name of all. And at home tonight, watching me at at a hospital. If you were watching me in your car, if you're watching me in your home, I would like to welcome you, and I would like to greet you with the name, the lovely name, the sweetest name, the precious name, the powerful name, the name above all names, the name that in the beginning um, is the Word, and the Word became flesh. The Word that brings light into your life, into my life, into anybody's life, if you allow Jesus Christ and His Word, Jesus Christ through His Spirit, to let Him work in your life. He will show you the light, the truth, and the grace upon grace, full of grace, and you'll see the happiest, the powerful, awesome life, the life that whatever obstacle, whatever circumstances, whatever difficult, the life that will make you, will literally make you, or will be literally making you the person you meant to be. Not only you as your own life, as your own self, in your family, in your church, in your community. So tonight I am happy, and I am thrilled, and I am so excited to stand before you, because I am here because of Him. I would have never stand before you if it wasn't God. But I'm here to testify and to tell you that, like John says, that we have seen His glory. And tonight, I would like for you to turn your book to the Gospel according to John. We've been doing this word by word study for like a month, or I'm sorry, it's been 2 months now. And what is awesome and exciting and so powerful and phenomenal about this is that when I felt the conviction, when I felt the vision, when I felt the Spirit of the Lord was telling me to start this, I had no idea what book, but literally that I know in the same time the Spirit of the Lord was already putting this book in my heart. I didn't even thinking or look for a book. All I felt in my heart was the Holy Spirit speaking to me. God's heart, or this is the vision from God for you, is to start a Bible study. Now, excuse me, but I would like to make sure you know that this Bible study, first of all, it meant for Samoan people, because my heart, just like Jesus, he said that we should go to Jerusalem before we go anywhere else, and
that's where my heart is, and that's where God want me to go. And so I am literally doing this both in Samoan and English, because I know there are some Samoan that don't understand Samoan or don't understand Samoan language, and there are some Samoan that they don't understand English. So, or in between. So, excuse me, I'm gonna say in Samoan or talk in Samoan. A fio mai matala mai au o te wha whenua ia tia te oe le suafa man māloro tato rio si kariso le suafa lea e sili sili nea lo seisi lava suafa I lalo ifo le la ma lalo ifo le o le lalolangi neo lo tato iai o le suafa lea e sili lona suamali e sili lona matalasi e sili lona matangofie e sili lona mamalu e sili lon paia o le suafa lava lea pe mai le tusi le fionga le tua nai le amatanga le loko o le atua fo'i o le loko le ana o ia o le ola o ia o le malamalama o ia o le mia tonu o ia o le anga le lei o anga le lei o anga le lei e faulai ma faulai lona anga le lei e le pe o le anga le lei o tangata ai o le tua lava ia marona anga le lei o lo mon maua ia apostolo Ioan o te whawhiroa e te o le ninga fiafi o le neitu la I le suafa mana maloro tatori I sikariso a fio mai a whai o Pilo maota po longa luenga po lunga le sami po lunga le ea po fea lava le mea po ilo moenga mai fal mai o te whawhenua ia tia te oe o tu mailo au tu watu lo au whawhenua ia te oe ma whamaloa tia te oe ma whamanuia tia te oe I le suafa Yesu Kariso e leise mea whaingatā leise mea fita e le aise mea e le mawhai o na whai e le tua e mawhai e le tua so se mea e mawhai e le tua o a mea whainga tā o langa tangata o a whainga tā o i o langa tangata e mawhai e le tua o na whai e se whainga pe a whai e te tui nā tu lau tangata ma e whaatanga inga le tua I lau loto ma lau tangata e whapena o na lue mai a te oe o na whaasino mai a te oe o na ta saa mai o na awala saa mai o na whingangalo I lau tangata e nei whapena na maua I le tangata o lo whapena na whingangalo I le atua e te tau mo oe e le o tangata o lai mana o I le langi ma tangata o lai mana o I lo tino a tangata o lai mana o I le tua o na e lola I lea o le o langa mo le lii le o langa teresiano po le o langa mo le lii o le o langa e sili o le matango fie o a whainga tā le o langa nei o a whi tā le o langa nei o a anga sala o lo whapena na o I tā ua ma whapena na popo ngā tia I tā ua e mawhai e le maliu e mawhai e le anga le lei e mawhai e le amia tonu o le atua o na au maia oe I te tonu o le lona malamalama I nei whapena na whaamalamalama I nei o e mai e lo ai e le ngata lo mafofau e a o lo loto e le ngata lo loto o le ta ele o lo loto e te lo e ele ta ele o loto e le ta ele o loto nai o ina nai o le telo teimi e lole a tātou runga a o le ta ele o loto nai tele o mea nai ei a whai ele o ni mea lei se tulolo muia ni mea a mea a whai ni mea o mea lana lai mana o le tue pa suru I elan malamalama e ala ila na fiona pa ia le I mawhai o na ta lepe I lalo I na I mawhai o na amai e lunga ma tongi le afi ma
cha ya tu le me sa cha ya ina ya woni to no fo ya te o ai no fo le nganga le tua e te tonu ya to i fai ona e ola le fai ona e savali e fai ona e na chala fai ona i lo la mo tangata fa man mi nai oi it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, how Jesus Christ is born. When I was a seeker, I shout both night and day. I asked the Lord to help me, and you showed me the way. Oh, down it on the mountain, over the hill and everywhere. Go down it on the mountain, our Jesus Christ is born. A watchman upon the city wall, and if I am a Christian, I am the least of all. Go down it on the mountain, over the hills and everywhere I'll go. Shout it on the mountain, our Jesus Christ is born. Whoa, go, shout it on the mountain, yeah, over the hill and everywhere. Go, shout it on the mountain, our Jesus Christ is born. Yeah. Without Tawina to Spalan, John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I speak. He that comes after me is preferred before me, for he was before me. Verse 16, and of his fullness have all we received, and grace for grace. Grace for grace. Between a lefai upu le Ioni, o le evangelia Ioni, para kalafa mo mua, la fai tau e twina le tusa mo, para kalafa mo mua, la fai upa suma lima, mas suma leono. E fai tau whapea. O moli mau Ioni ia te ia, ma alanga atu. Ua whapea, o ia le nei sa whai atuai. O le muli mai, e siri o ia ia te au. O lona tumu, o maua ai e tātou. O malawa le alofa tunoa, e whaapopo I le alofa tunoa. Now, e pei lava e fōringa mai, o lo tau mawhai Ioane I lona tau mawhai ma le me ngata I lona tau mawhai e whaamalamalama ma wholofola atu ma tālai atu ma whola atu le whingangalo le atua e ala ia Jesu Keriso e peo na whaitau ia I le tus whapalangi na ele o whai mai ia le upuna John bare witness of him and cried, saying, This was he of whom I speak. E pe fōlinga mai
o lo whaapea se tala Ioane. O le tangata la lea na o whai atu ai atu. O ia lea na o whai atu ai te oe. O ia lea na o ia lea na o whai atu. O le a whio mai. Tau te wā ai. Tau te mori mau. I ei le aso tau te wā ai. Tau te ele aso tau te mori mau. I ele aso tau te mana tu ai. Upu ia o te whai atu ai te o tau. O lo iai le sili atu o ia. Nai o ia te au. O lo whapena na muli mai a te au. O lea la pei fōlinga mai I. O lea ua matua pei o se tangata ua wa ai tino atu o te manatu I se tina o whapena ola mai I le tau aveina o se pepe o whapena na whamamia le atua ua whanau ina le pepe ua tangi ma ua le ngata le tangi ua whaanene e ina no loto le fia o le ngata nā ua maho whau I tinga yaso masina iwa na ia tau aveina ai le tamatiti I te tonu o ron manawa sa la to lua ai sa wawali sa whapena ona tausi ia sa whapena ona whanga ia sa whapena ona tau ave ina ia a leo ua wa ai tino ia ia na matai e poe furinga mai whapena le mea leo o le aso lea o ta ua I o tangi ia Ioane o whapena ona manao ia e whaeloa tu tangata lona fia malona oli e le ngata nā ua wa ai atu o ia I le na whapena na tinga ai na I aso ma le aso I le whapena ona ulangi ai o ia tangata whape o leanga le uru whape o ai fo I le mesia o ai o ia o ai ngā mesia o ai oe o se fia o se langona whaatumuina I le ori e pei ona wa ai atu tātou pei ona wa ai atu Ioane Ia Iesu e tātou loa I lona whai upu sfuma lima lava nā o lo whape this was he of whom I speak he that comes after me is ola mai Iesu pe whatu atulai mai Iesu pe whatu ariai mai Iesu dei o leva na iai Iesu o leva na iai o ia le amatanga lalangi na ia whaia lalangi se ia o lava na leu tingo tangata mai o ia se ia o lava ina awhia mai o ia o le alo o le atua he that comes after me is preferred before me. He was before John. He was before John. But John is trying to tell him that this is the man I've been talking to you about. He was here a long time. He was here before me. He was here before I was born. And of his fullness have all we received, and grace of grace. Ilona isesi whaapunga o whape ia Ioane ile anga ia Iesu. Isesi whaapunga o whape Ioane o tangata nei e tumu o ia. E matua whaatumuina o ia. E matua whao masoroi a te ia le anga le lei o anga le lei. Nono winga pēr o whai atu le fiafin nei. E leise o langa e sili atu o na matangofie pe o le langa kerisha. Io e iei ti ngā, iei fitai, iei ialu ngā malalo. E iei le ti Apollo, e iei le tino o le tangata whaingata i iso taimi.
Whapei lava na mole mau Ioane ia Iesu. Whapei lava o na mita Ioane ia Iesu. E le ngata o ia o le na mua o ia o le sili atu ia Ioane e ui lava na le pa ai e tangata le whao ai e ia a le whama Ioane o lewa na i o ia. O lewa na ia te o tau o ia. O lewa na i o ia nei roa. Mo mai o ia nei roa. O te whiwhia lai e pēno whai ati e te o le whiwhi nei o a mea whainga tālo o langa, o a mea whitāle o langa o lo tātou whenga iai i iso teimi e a fua mai a inga, o iso teimi e a fua mai i wo, o iso teimi e ma fua mai i whainga luenga, o iso teimi e ma fua mai lava i a tātou lava ia. O mea ngā e pei iei teimi e whaelonga whesile i tangatiru langa kio sia. Aua te whaelonga whesilia leo langa kio sia. Ona mai lava le whionga le tua a whaososoina tangata aoni whapea o whaososoina o ia mai le tua. Rono winga o mea o mana e a whainga ai oi mau ele tino nei ma le olanga nei. O mea lava o lau whiwhiringa ma lau whiwhiringa. Ao lea o whetalai le whionga le tua le whiwhi nei. O ia e tusa ma le whio mai e tusa mai Iesu e peon tato gei nei vai kengi i lona tato sauniuni atu ele ngate ne whaelonga ina. Ai aso uma e peon tato gei nei vai tau. E whatu muino tato loto ka tato mako whau i le alofa le tua. A le alofa na le tua le fe mai Ioane i. Mai Ioane le fe upuna e suma le ono. O rona tumu ua mauai e tato umalawa le alofa tu noa. E whaau popo i le alofa tu noa. Oh. It's almost like you know, se tangata fole i le nganga whamangalo. O te whamangalo ati ati oi. Te whamangalo ati ati oi. Ele ngata ina nau o le mea na ia whaia o whamangalo. A leo toi whai atu iai o te whamangalo ati ati oi. Matau tia le tua. Matau tia le tua. E whapena fo i le tua i ati oi maa i aso umalava o lo wola mo lo wola. O ani i o tā whainata, o ani o tā waivainga, o ani o tā leanga. E le ngata ina whamangalo o i le tua. Ai, o le teimea te whēto i le tua whamangalo mai oi. E whamangalo i nai oi le tua. O le a se mea lofa o lofa penana e maho whau e nei tau sanga. Ma ngai a fo i le whai o sau mea lofa mo le atua. E telo teimi e tato te whai ai mea lofa mo tato ainga, uso, wō, ma whanau. E leo se mea me lei, mi ia le li. A tupsiri ati o ne fiafi. O le a sau mea lofa o whai mo le atua. Le a sau mea lofa o whai mo le atua. A whai e wea vehin tupe mo le atua. Nal pauna. A whapeu e vea la se me leina e whaia i tonu le lotu po tonu le ainga po tonu nuu po tonu lo manguenga. Nal pauna. E laki fo pe a whapeu lai te whaia mo le atua. E pi o le nganga
o le mta upu ma le nganga o le tato mta upu o le awina mai ele atua o lona alo Iesu Keriso e whai mana mea lofa ia te oi. Le asau mea o whai e tau ia toa ero na lofa ia te oi. Le asau mea o whai. E o le asau mea o le awhai. O ia te oi lau tanu. Te mako whau fo iei ma e mana natu iei. Wa o fo i o le tangata le whapea na ola mai i se o langa le lei. Tele me le anga o iei le o langa. Tele whaingatanga o iei le o langa. Ai a whai iei se me wha mauni ai le ami o tongo le atua ma le anga le lei o le atua. O rau tangata nei. E loa i tangata ang sala le anga le lei ma le alofo le atua. E loa i tangata whaingatā. E loa i tangata whita le o langa. E le sau le atua mo nie na o tangata ami o lei. E na sau le atua mo anga sala tangata. Mai wanga sala tangata umala. Nei si ami o tonu. O nana wina mai ai le atua. Ana e si ami o tonu i lalangi nei se manue. I whapefo le atua ia. Ai, uran lave le si ami o tonu. Le si e ato atoa i le ami o tonu. Le si ato atoa i le anga lei ma le arofa na le atua tukas. I whamanuia le atua ia te oe. O le fiafi nei o le au tampai tā tātu ne o pese Christmasi. E whamanuia ai lo loto ma whamanuia toi Christmasi ia te oe. Ma whafo i ele di inga i le atua o no le nei. Awanoa matangofi. O le taipo le atua o no tele o ai lava le tele swing o isi a wō ma isi ile o ai e wā ngā lava le nei, you know, tele o whaia nei mea ona whapea ina ia tele tangata e au mai mao pe wha wō mai mao pe le mea ngai le sili atua au e o lava ia Iesu Keriso e le kia tele tangata le kia wō tele fu tangata na kia na wō ai ai na mulmuliane na whai mai e tele lor la tangata e ai o te ai le tele o le te leo le au ngā ma le tāua o le Tautala mo le atua o le ministry nei o ai o te lele suinga i e o mat whapenana mat o whaoa nuna on Facebook me whapena o te lele o iel suinga o lato tanoa tangata te fia ma o taile atua i auso me to whawhine o no teime uti na o le laki pe a oise e se fitu sfuru po se ono sfuru tausanga a lima sfuru tausanga na tafa taile atua aru inga lau tala ni te whai atu e pu waso reo o le ngangan na o le ministry nei o Tautala mo le atua ona ua whapitoa lava mo le fingaro le atua and everything o lau te whaia i le ngata i lo ainga ma lau e kalesia ma lunga Facebook ma pena o whaia mea umalawa ni mo se vi ingo le atua e le eifo i la e le whapea o ato atoa pe ai o la goal ngai every day is to give my best to God. That's my goal every day from now on. I mean, since for the last couple of years, I've been
want it to move up. I desire, I pray, I want to see the person of God in me. I want to see that person that God desire from me. Au te whaktai lai a warm mai masani lunga Facebook. E ei whai ai tangata wa peo whai ma me ula. Peo whai ma me tau suai ai. Peo tau suai ma tau whai wha masino, tau whai, you know, o le mea siringa le anga. O le tau whai o le tangata e whai se mea le lei. A tau whai le tangata le anga e whai e ne le anga. O le mea siringa le anga. Tatou maua le anganga o le anganga poto ma le anganga lei va pena ona tatou fai ai mea le lei support e le o fatu la fa pe e wa e tau tu sape to tasi tangata o lai mata ele mata upu nei lungo le YouTube o lungo Facebook o MySpace. Tu salava petas se nganga e leta tonu po fa se nganga e fa longo mo le wa te lofa malanga le tua. Se nganga e fa longo mo e mafai le tua so se mea o lo la ngai mafai le tua na mai le mana malama e mafai le tua na fa se sulu mai lo na lofa e mafai le tua na mai lunga lo le tangata na oe na tangu mia i nalo i mea langi nei ma mea tino nei ina ia whapena o na wha manui ai oe ma wha le lei ai oe ma wha kupola i nai oe pau lava na le nganga le o le mta upu nei le nganga le ministry nei ina ia whapena o na au ngā e leo toa tolu e leo toa lua pe to tasi tangata pere o nei o tai au pere o tai au o vai aso le pere o vai aso le tau sanga le a le me ta ua ma le me vi ia ele atua o le fola ina le ma le fola ina atua o le fingalo le atua ma le tala ina atua o le fingalo le atua ma le fola ina atua o le fingalo le atua e ala i lo nei tangata patawa. E ala i lo nei tangata o na se me whainga luen. E whamanuia tele le tui ate oe. O te alofa i ate oe, o te talo mo oe. A whaipoi oe pia mana o mia, se fso soani, e talia ino Yesu i lo wolanga ma lo tangata. Tala noi lau whaife au, tala noi lau o, e te alo e ba ai le lotu po le maftanga na le aung tuspa ia na e mai fasili e whawhea te whiu na talia Yesu lo ona. Ask a friend or ask your pastor or ask your, find a good Bible study where you can go and receive, good teaching of the Word of God. Where if you want to receive Jesus Christ in your life, if you can't communicate to me, if you cannot contact me, go see your pastor. Go see your youth pastor. Go find a church where you can receive Jesus Christ in your heart and let Him be the King of your life, be the Lord of your life. And let me pray for you right now. Heavenly Father, we thank you for this time. We thank you. We give you glory. We give you praise for your word, for your full of mercy, truth, and life, and grace, Father God, upon grace. We are so blessed. We are so humble, Father God. We are so, Father, full of desire in you. We're full of wanting to receive more of you, Father God. Want it to be yours, Father God. Want it to be for you every day, Father God. We pray, Father God. We come before you and ask you that you help us. And Father God, my brother and sisters, there may be in school, there may be at work, there may be fishing, or there may be on the plane, or there may be at
hospital, Father God, or maybe in jail, Father God. I pray that you touch their life, touch their heart, touch their mind, Father God, and remind them, Father God, to turn their life to you, to go to you, Father God, to humble themselves and come to you, Father God, and you're able to bring them up and break all that worldly stuff, Father God, those fleshly desire, Father God, but break all those and destroy them, those things from them, and yet use them for your glory, and save them, and bring them up, Father God, and let them see the light of your Son Jesus Christ, Father God. So I thank you, Father, for tonight. I thank you, and I give you all the praises and all the thanksgiving. Bless my brothers and sisters. Bless Mom and Dad. Bless our children, Father God, who are listening or maybe watching this video, Father God. For your glory, Father God, pray to touch their life, Father God. If any of them, Father God, who maybe suffer in sickness, I pray that you touch that person in the hospital. Any of them who maybe suffer in addiction, Father God, drugs or sexual or anything like that, I pray that you reach out, Father God, and protect that person from falling too far, from going too far, Father God, and let him or her know that there's nothing there. There may be like lustful desire or sinful desire, Father God, but there's nothing there. It's gonna kill them. It's gonna destroy them. Remind them to stop and turn to you, Father God. Remind them to walk away from those things, Father God. I give you glory, Father God. Forgive this world, Father God. Forgive the sins of this world. Forgive this world for mocking your name, Father God, and turning their back to you, Father God, and yet they turn to their own ways, Father God, and do their own things, Father God. And I pray to forgive this world, Father God. Forgive the sins of this world, Father God. Have mercy, Father God, and pray that you use your missionary, your pastors, and everybody who are out there, Father God, serving you. I pray that you use them, Father God, to save this world, to bring this world under your light, Father God, so they can see how precious and how wonderful and how glorious, Father God, you are, Father God, in them. Thank you, Lord. Thank you for everything that you've done for us. In Jesus' name we pray. We love you, Lord. We love you very much, and we love you so much, Father God. Amen and amen. Oh, by ito sa longo, matutumoli kirisi masi. Oh, Yesu, ole tupu, oh, soy full my Baba. Oh, my ito sa longo, oh, tangata uma alalanga. Yesu amato manchuleansa na isoy fu wa mai ai. Here we go. Come on, bring those bells, light the Christmas tree. Jesus is the King.